रुह ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଲୁହା ବିଲାତି ଭଜା କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ କାଟିବି ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବି। କଣ କରନା ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟି ସାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ କରେଇ ବସାଉଛି। କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି। ସେଇଠି ବସିବି। ସୋୟାବିନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ
এরকম ছাঁচে দিয়েছি।
क्या बोई बाबू ये सब घरे बहुत भल लगुच आपण मैंने आम वीडियो देखुं किंतु सब्सक्राइब करना आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती तरकारी आपण घरे भी करंतु आ परिवार सहित खाआंतु।